Daralun, pertemuan lanjutan pihak Rusia dan Ukraina digelar pada hari ini, Selasa 15 Maret 2022. Jadwal perundingan ini disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Namun tidak dijelaskan di mana lokasi pertemuan kedua negara ini. Zelensky juga meminta bantuan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, sebagai upaya dalam negosiasi untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Presiden Ukraina juga melansir Rusia mengalami kerugian besar selama invasi yang sudah berlangsung 19 hari. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 23 warga sipil tewas akibat serangan rudal Ukraina di kota Donetsk. Sementara itu, militer Ukraina membantah telah melancarkan serangan ke wilayah itu. Donetsk merupakan wilayah yang telah dikendalikan oleh pemberontak pro-Rusia sejak 2014. Rusia juga mengatakan bahwa rudal Tochkayu telah melukai 28 orang di kota Ukraina Timur dalam kejahatan perang. Sebelumnya, pada hari Senin 14 Maret 2022, seorang pemimpin separatis lokal telah mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa sebuah rudal Tochkayu telah dicegat di atas kubu pemberontak, tetapi bagian-bagiannya telah mendarat di pusat kota. Вони не очікували такого опору, вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатись, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з полю бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони у страшному сні не могли такого побачити. И я хочу сказать российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю и которых еще только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вас...